Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona channel yami ehamba phambili Radio Inkezo. Mina lami igama umfeza uNtuthu khumalo bathi ilasbo namagumede. Ngalo wethu mohlabe makuthi usemusha kuleli khazi zophinde ngicela zisho subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu wesifazana ukhihle esikaNandi elahla ngecala ukuzama ukubulala isoka lichatha waliphuzisa wabuya walibhunyela ngeAcid othongade eThekwini. Imantshi usanele hlatshwa enkantolo yesifunde eVerulem ngolesihlanu lahla uPrincess lethiwe Mthimkhulu oneminyaka engu-30 ngecala ukuzama ukubulala nolokweba iselula. Useluthiwe wazama ukubulala wethandana umnumzane ePhakamani Sibiyoni iminyaka engu-34 ngo-April 13 kunyaka 2022. Waboshwa ngo-April 19 walowo nyaka wagcina ededela ngebheli ika 1,500 ngesente ledlule. Wethula ubufakazi kule nkantolo wathi wayekade ezivikela kuSibiya owayemhlukumeza futhi emshaya, kodwa-ke wakujika konke lokho ngolwesithathu-ke uxolise kumgila wathi uyazisola ngakwenza eholo entukuthelo nokuthi-ke kuyiqiniso ukuthi wayefuna ukumbulala uSibiya. Uthe wazama kakhulu ukubulala uSibiya elekelelwa umnumzane Moses Jobo ogcwele amathafa kuyimanje adalule ukuthi wagcina ukumbona emuva kwesigameko. Emuva kokulahla ngamacala ulethi utshele ukuthi useyezitokisini nebala lamqhuba iphoyisa ubhekwe khona. UVele-ke wakhehla isililo semiphambi komnyango obheke ezitokisini kwenze-ke wasondela unina kuyena. Emva kwekhefu ummeli kalethi umnumzane Denver Ready ucela manje ukuba iyelule ibhili. Kubalula ukuthi-ke ulethi unezigane ezibili ezincane futhi-ke usamele kutholakala imibiko emibili ekosonhlalakahle nomnyango ezokuhlunyelisa kwezimilo. Nebali manje imdedele ngebheli ka-3,000 yathi-ke izomgweba ngoDisemba mhla zu-11. Ngaza ukuthi izona izidaba ezihamba phambili esilethe zona kwi-Radio Inkezo njengamanje ukuthi elaphana le ntokazi engathi-ke idedelwe ngebheyili isigwebo siyoqala laphana ngoDisemba azengo-11-ke laphana. Mina ngifisa ukuzwa lwakho uvo ngalolu daba ukuthi-ke umuntu ngempela wenza into enje njengoba uzibona leli sithombe ezaphakamani laphana-ke umfoka Sibiyo esephila kahle engakalimali ukuthi wayibhungela ihle kangakanani laphana ukuthi sekwenza kanjena-ke nokuthi wayefuna ukumbulala laphana-ke kube umuntu ongasekho-ke nje sikhuluma usengamxolela yini wena lo muntu njengamanje kuthini okwakuvo ngalolu daba? Hlala ne-comment section-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From mina sibona ingane zakwethu sengiphuma nje nanyethembiso ngiyabuya funa ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho subscribe nisiphatha kahle nibe nosuku omnandi ngithanda khona.